دەم باش تەماشەوانên بڕۆمەت ڕەوشە پەنابەرên عێراقی و کوردان لە دەرەوەی وڵاتی چ ڕەوشێکێدانە خراپیا ڕەوشەوان وەکو بەحث لێ دەهێتەکردن سۆزên حکوومەتە عێراقی و پلانên وەزارەتە کۆچ و کۆچبەران li ku derêne ji bo baştirkirina rawşewan. Ev babeta û çendîn babetên dî mijarê me vê carê bername çavpêkeftin min ji bo vê meremê jî me hêvandariya Dîndar Necman Doskî Wezîrê Koç û Koçberan li hikûmeta Iraqê kiriye. Bixêr hatî Mosta. Ji bixêr. Bi şêweyekî giştî rewşa penaberan li derveyê welatî ku em zanîn di demekî de ev xelkê ev genc û ev ximalbatên ku çûne derveyê welatî di kewdanên aborî hebûne yan jî piştî sala 2003 li Iraqê bi taybet parêzgehên Iraqê bi şêweyekî giştî ji ber rewş xerabiya rewşê çûne din ha da bi şêweyekî giştî rewşa penaberan yên Iraqê li derveyê welatî çawa dibî. Bismillahirrahmanirrahim. Xêrat newatkim ew rêz û silav min têm bû bînerê kanala we. Her wekû te kerem kirî gelek xelkê Iraqê neşare bûye çûybiya penaber ji dewletê ciyanê hemî yani bi taybetî dewletê Yekîtiya Ewropî geleka jî yani rewşewan vevkê rewşeka baş yani îqame yan jî حقی پناهبری مافل جوی برگتی لوان دولتا و هندک جه نخیر والله روشوان یا خرابه بشی چندان سال چون نویری افرو دستلات توی لوان دولتا چه قضایی بنانجی سیاسی بنا رد یعنی دخوازت وان ترین گرک جی یدگران دینه و بتایبتی رجاکا باجی خلکی حریم کردستانی نه لیکن وی یعنی رجاک و وید وگرنه و وید ماف ندای کوب من الویری الجر رجا وید کوب وفک الویری هاین وان دولت هاین سوید البريطانيا الدولت ديت الاتحاد الأوروبي لساكن رجاك كيما وید يحمي رجتون وید کوب ورجتين وقبول هاي ولجوء ورجتي آن يعني هم بيجن إقامة بردوام ورجتي روشواني وباشا دولت وان دولتها بار أو برج وان دولتها يباشا کاری خود کنه اما که وزارت بردوام دیفچین چه وزارت هم بتایان وزارت دروی عراقی هم هر دو و میدان کاریمه امر متابعه و دیفچونا روشوان کنه دیفچونا و روش بتنه یعنی وک دیفچون انگو بری کنه دیف پیزان مکو بریا دمکی جیتول اروپا بوی وک سردانه کم بوی مرما پیزانین روشا کجبران کده چه چواه اینج برنده وزافت کرد. اویتان بیشتر کوباف کیل بری بردوام یعنی بنوان بری بنا که شرعیه یعنی تیفیا ساید و دولتی لجوء ورگرتی. ام الجل سفارة العراقي هند تشتو مدد بو پیدا کنشتی مدرسه بزمان عربي بزمان كردي بطيبتي يعني فرد بزمانات فرمين العراقي الجل عندكو تواصلك الجل العراقي والجل ملت عراقي هبت بسردان وانتشادا ام بيجن ولا عوام فبين روشوان خراب بين كوتا ومجال اما ام راسي سردان ما بوام بتر يعني ملقال هميس سفير الدولة الاتحاد الاوروبي ما حد مراجعه كو دجار جما جلسه بنا افكشا ابدكو نهاتي نبرقدتن الويري ما يعني جالك جامر جلوان دانو ستاندن كرينا كو ام بشكل حتى رسميا ما نامه بفرق جريم بوان دولة طبنا وزارة كوچ و کوچبران ما دا خوزا جکری کو بافکی درنه خنوانا جبر هیچتا اگر روش سیاسی جای عراقی تصوروان دا یعنی باشتر لحاتی پشتی چون یعنی جیش امریکی و نشانه که روش حتی چند داخوازی وقت البرچام گرتن یا باشتر لحاتی دویته خن بله ما داخوز جکری کووانا یعنی وقتی درنه خن چون روش آبوریا عراقی اب داخوازی و واچا پیشوازی خدای حتی وقتی چون کو ابخوا بریارت محکمانن زیبزی جرقادی دوباره لنانی نوه هر خلاص بریارا کدومایی که هم بیشن حتی حق تمیز و استیناف جیبان پنابرای کاری نایی گل هندجی رد داخوزتون یا تکرن لی یعنی دیرخستان وقتی کمتر لیهات یعنی گرک کمتر لیهات یا هولندا مثلا نام کربیه 1300 هبینه حتی نوکیجی کس دورینه خسته سوئد پتر هبینه حتی وقتی جی اللي بس الولايات السويد بحثه كيكو نيزيكي 200,000 پنابران فري کنه با یاش می زانیاری درست نبی هر چند وکیل وزارت ما در کل بیاد چون جمهور عراقی دوره تو که بونکا شرعی و رسمی دوره هی اقامه هی السويد
152,000 کسن بله. یعنی عراقی همین احتمال الدوري 200,000 بنا 250,000 بنا گلک جی ابشتیما گودی 152,000 دیپ زانیارتیم کوش منوشوان ورگرتین مافی یعنی شرعی ورگرتی آن جنسیه آن جی قامو بردامی ورگرتی اوی دیجی گلک کشیدوان ایش المحکمه سوئدی هشتا بریار ندانه شم بجم چند هزار که یعنی بریار رد داد خواستوانی ها تکرم بس حتی نو کجی جماره که کیم یعنی رجوع کمی جوانای دوری خستینی این پیشگیریات و پنابرین کل در به ولاتنا پیشگیریات کن کوفه مینن یان جهین گلوی چند دانا بزرگان بجم بلا یعنی امو اف دولت و حکومت عراقی اف دولت آلیت که یعنی مکانیزم که دین بو گراندن آوانا چون کل دیدنا ما اوه هر دویت بگرنه و بو ولادت خودشون کور رد کرنات داخوزتوانش سلطات قضایی محکمه تکرن و دستلات تنفیذی چود چارین غیر کووان تنفیذ کرده. در سرکتا درفت و کودانت باش که حتی زفرین تفا الگل ام بیجن راجع کردن مثلا لایحه اعلان مافی مروی و حقیقان واندشتا همه رعایت کنه. ام بیجن دا مکانیزم که دینیم بلا ام خیارا زفرین طوعی بود دینیم امتیازات مادی چه ام بین و حکومت عراقی یان اوج بدنی دا او دیف رغبت خوب زورنه و چوگاوا یعنی نزوری نواد و رغبت پشتیوان امتیازات و پشتیوان امتشد بجنیت مادی یعنی مثلا معنوی ام دی نوی هکر نزوری نوا هدی و ولاتن هرکی یعنی سربری خواه سرخواه که خواه سر عرض خواه و قانون خواه تاین ام نشین و حکومت عراقی تو دو جورین پنابران معنا هنا بزور تینا و گراندن هنا حزو آرزو تینا و گراندن بله برانبر هندک سوزن حکومت کو بهنا قرابو کرن کومک گنجان برینو که زفرینا و چندین جارانجی خو پیشاندان کرن ناراضی بون دیار کرن کو نهاتینا قرابو کرن طایبت الکردستانه حتی نو که نهاتینا قرابو کرن شلانی مادی استک بیجم اما وزارت کا سیادینین یعنی مسرورینین وزارت کا این بو 15 محافظش بری هریم کردستانی یعنی مچود سلطه الهالات الهریم کردستانی نه خلق هریم کردستانی پنامر الهریم کردستانی ما وکو وزارت بر پسر که یاسایی قانونی برانبری وان نه چون حریم کردستان حکومت آقای دایره کوچ و کوچ برایت خواهی تا این سر وزارت نفخواه کردستان ونه ام بز بو اوید پازا پارزگاه دینه بله ما هم هنگی تنسیق های مذاکره که یعنی تگیشنیم تفاهم نابینما وزارت نفخواه کردستانی های هم دجرا حکمی که ام کردین خلقی حریم کردستانی ام هاو دین کنده هاری کاریا بینیم بو پنابرد وی یعنی کردستانی افصال 12,000 خزان کوش جربه کردستانیاتی نف کردستانی ماری کاری بکر بس بخوان نبر مسئولیت ما یاج بر اف نبرد تن کردستانش در خلقی کردستانی بنا راست این نبغدا چونکو مطارد کردستانی ورنا گرن تین بغدا ور گرن اوانا مشو مسئولیت برام برینه هر تشتک هبت یعنی وید حکومت حریم کردستانی قربو بدنی تشکیدی بدنی وید حکومت کردستانی بوان چنداب کده آن مت ایک مسئولیت های بر پرسیتی ما بکو عمل گلوان دولتت کو دور تیخم وانا چه دیف حزو دخوزام بتایانجی بکوتکی یعنی بزوری دزوری نوا عمل گلوان دولت هم شین مثلا چین دانستاندنا دا پتر امتیازات بوارگیرین چه مادی بین چه قانونی بین چه تشدی بین هم البشوي جيشتي أختن سر هند تتكلم كوهين ريكا بن جل دولة أوروبي سر وجراندنا بنابرين كرد. أفا يعني ريكفتن نين بروسي چونكو ريكفتن يعني اتفاقية يعني هر دو دولات تكون سرفير ريكفتن ممكن فيت بجريه في معودي بكنا. القلب هند دولاتاش السويد ووزارة درفع عراقي مذكرة تفاهم يعني مذكرة تفاهم ملزمة نبو عراقي نبو السويد يعني تاني تفاهم مكان سر بابتي بنابرة عراق الوري أو جوابية موركلن توي دميدا كو عراق السويد هاد بدا سفارة أخرى عراقي بكذا وعراقي أبا هادنا مثلا السويد ودولة أوروبي بوفيري بو عراقي بيشتي قوريني يعني شكل سياسي ليه في مذكرة تفاهم براسي بلاخ يعني بخلكي ما كردستان بدا العراق بتنا جهم كو اف في وقت السويديا ديرتي خط يعني في مذكرة تفاهم كتا بهانه بو جراندنوان
چه اصل و اساس بورینه اما چون گلوش نخوره از خواهی چون گل وزیر کجبران وانی روش مخوره من گویی بردال سر اساس مذاکره تفاهم و التزام به مذاکره تفاهم بین و عراق نکریه چون مذاکره تفاهم بجد حکومت سعودی وید هاری کاریا وان کسب که تعویض زبر نواب مشروع ابو درز بکر شولی بو پیدا بکر دابشین تکیف جرکادی الواقع عراقی سوکا کار عراقی یعنی جرکادی بجین یعنی تدا تکیف تدا بکنه لسویت تشکیش بانشان نکریه برام بحثوی که تذکرن که از وزارت وزیر درو عراق وزارت درو عراق دگل دولت اوروپی رای کفتیه بیمرجی کوب پنابران بزفرین کردستان بران بروی چنده اولات القرزن سر عراق این خوش ببن شو اساس بوینینه یعنی شو رکفت نکردن بین حکومت عراقی سرویه اساسی اللي پنابرت عراقی یعنی که بین بزرگنه و بين بعض حتى أفجي من بخل أنجمن وزيران عراقي عرض كري كو مطار بغدادي شتي مطار أربيل وسليماني بوم فنبرا ورنجرد بجماعة يعني بيجي بحمي وزراء كاس حتى برلمان أنجمن يعني برلمان عراقي جي رفض في شان كليا قدي معقولنا إيك بيت مطار بغداد عراق بيت مرنجرين كيف ببن يعني عراقية حوالاتك عراقية وجواز عراقية في مستمسكات عراقية في شبه أمر ناجرين حكومة هرم كردستان حكومتكم يعني نفخوية محلية احتمال أو التزام يعني بيجن أخلاقي وقانوني برانبري مجتمعي دولي نبدأ بالعراق وكو حكومتك اتحادي نشط حوالات تخواه بينا بعض الرفض هندي أمشي الوري يعني أصلاً قبل بخيني كودانا زفرنين أنج جرمان دانو استناركين عم بودكين يتريم كردستان يعني هردوكا همو عراقي همي عراقي يعني بس شو كفتنا كنا بين حكومة عراقية وكو حكومة نكو وزارة الدربية عراقية ونكو وزارة كوجبران كما أم بيجن ما ضوء أخضر أكذا طبعا دولتكم ما مانعين يكونوا دير بخين قطعا وزارة خارجية الدنيا حتى أو مذكرة تفهم بين وزارة الدربية العراق وبين حكومة السويدية يعني أفات الدنيا مجموعة خذ تأكيد سر جرنا كوب أرزو وبدخواز يعني تأكيد سريبتك وبدخوازهم بتبقرنا وفيقف كيجي أنو كيجي يعني سفارات مجدر و جوازا أن بيجن جواز مرور يعني بو إيك جارب كارتيت في جوازنا حتى وان عراقيت كو رفض طلبات وانا تكرن إلا كو أو بتا سفارته وبرغبة خوب تنجي سفير بمين بيش أز برغبة خود الزمن العراقي بوقتي جواز مرور الدنافي داكو بوزارة العراقي أفا نشانك حكومة العراق شو كفتن الجنين بوشندي ليه خبرتي عراقيين هكا وفي دولة تجي سربري أخويا هاي رز هاي بويا سايتوان الجل هندجي أم دفاعش ما في فان عراقيات كنا. إن وك وزارات كمثلا مشين بيجين تاو ما جابن دكو حكومات هرم كردستان بنا عنده أو بنا بارين كودينا هرم كردستان كردن فيت لازم حكومات هرم هو كوريون بكتن بل ديماي كهر مواطنة كعراقي وكو عراقي الأوروبا هاتي ورجرتن هاركارية تو بحكومات هرم تشبوينا إن شاء الله. يعني حكومة هرم يعني نظام كوريا كابتا حتى هاركارية كابتا ماجي حتى السر أصلي عراقي جي أزبوش بيجم چونكو خلقي كردستاننا خلقي كردستان هرم مكان موازنة خوياي وميزان خوياي ميزانية وزارة ما بو غير بازم بارزجه الدين غير كردستان كردستان حفظ صديش ميزانية عراقية هاي حتى أم بيجين نسبة شوي 200 مليار تاني موازنة ميطوري المفروض حفظ صديش 4 مليار موازنة كردستان لبو بو پنابران ندي فرجة كردستانش موازنة عراقية ورگیرد چند تدخواره مثلا کردستان 70% ورناگیره چون کنه فقط سیاسی 11% ده نیو صدیه مهم ده نیو صدیه بتا افریقای بو پنابراش اوی یعنی کردستان و حتی مال الپنابرات خودش دی یعنی مصرفی لطیفه بس ابخ خارجی کردستانی نه ما بو اوی چنه یعنی ما بوان ام بیجن امتیازات تاین اوی بش برای سیاسی يعني توقت خدا برنگار بينا معارضة بينا بسوسو بينا ديجي رجمة بعض بينا أبي شو بأجريد مثلا شري أم بيجني طائفي يعني عنف مجتمعي لراقي شيء بشتي ريدان السامورة 2006 2007 أبا هجا شو من بروانا جراو بما إثبات كن بوانا جراوان عندهم امتيازات هاي مثلا ك فرمان باب الحكومة زرت سربازي فوقها أم 4 مليون الدنيا وكم من حكا يعني أن بيجي من حتى العودة يا زفران دنيا
هند امتیاز دید قانونیه تین بس هکه ابد بگو که چنه اروپای گنجن چن بخوا ساكنة مثلا درفت وكودان باشتر الأوروبي حتى ما بدس كفن شبت إقامة هذا تنيج بربي أجري شوية أبي بجمنا الدفمجي يعني وكو العراق ونا الكردستان يجي شو موافنين غير موافقوا أم جاهين مالتوان وقت أنا كدولة أوان دوري خصينا أمن تشرا بو جبل ام پنابر ما قلت الدر و بگومانت ناف عراقش داخل که پنابر و العراق نوکه وجودهان هیا تایبتی پشتی وان بویرین سوریا قومین خلک که زور آوره بویا عراق و الهرما کردستان من منا کمپا دومیس و دیسان کمپا مخمر مهک و آورن دروی عراق نوکه دنا عراق دانا به تایبت دنا هذا وضع وان وضع که نک لک باج دانا وضع که خراب دانا حکومت هرمی حتی دست بتوین جیانه دست بکی بو کرینه لی دنا هذا برف زوستان چون رابشان گلک خرابه و چه هایداری سروان دو کمپا هب تایبت کمپا دومیز دا و چه پیزانین لسر هنا و هاکاریت انگو چه بوینه و دی چه بنل دهاتی دا ديسان ما بقى يعني اما كباس كم برضو مسكين اما جي قائم يعني ياهي كم بكو هكذا بس بنابر السوري كرين نقل السوري كواتنا عراقي ياشم ورا الدوميز يعني سو بينش زرايد بورين بينش زرايد بورين الدفمة القائم حتى انها زراجيت جاشتين مال موازنة وزارة كوش وكوشبران موازنة شو أبوابات الدنيا شو كوافراوش نبيا سوريا موازنه ما بوده تخصیص نکرده برای انجمن وزیران 6 میلیارد دانمه بس بو چهارساکرنا کشا عراقی کوش سوریه زورنه باش چون که مگه عراقی سوریه نه حتی نو که 40,000 عراقی میاد زوران دینه باش سوریه حتی نوای سر نفقه یعنی حکومت عراقی بیه 9,000 سوریه حتی که ما پیشوازیان کردیم چادرگاه بود چکرین و خدمات پیدایم بود پیشکش کردیم چه خورم بده چه تندرستی بده و همین بیافته شوی کی باش ام پیشکش شوند کنه لیبریار انجمن وزارت عراقی کو اف 6,000 تأسیس کردینه بو کری بو بس منفذ الربيع قایم نکبودومیز نخیر هر دو سما گودی دومیز هریم کو جدایا الهرم کردستانی بس با نکات ترخان کردن با قائمه و نه میزانیه وزارت بلکو بابت یعنی میزانیه که تایبته 6 بیشش موازنه طواری یا انجمن وزیران 6 میلیارد تخصیص کردیم بو وزارت کوچ و کوشبران دا دوسیا یعنی عراقی کسری زرنه و آن لاجی و پنابر سوری کوهاتین انتناف عراق دا تایبتی الوان هر دو پارزگاه انبار یعنی که هیچ علاقه بکمپا دو میزنه با شهری کاری جنات يعني هر براد ما بيت سوريا تينا كمبا دوميز أبزانن كو أف بارا القرب بريارة أنجمن وزيران العراقي يترقان كليا بو بارزقا مثل نينوا ربيعة وقائم بو فانا ما جل حتى في جامعة هول دين كو قناعة بأنجمن وزيران كنا كو ركب دنا ما أماري كاريا فانا جب كنا كو كم بدوميز جام هاري كاريت مادي يعني مال ما دو جاری کاریایت قائم کردی هر جایی که 400,000 دینار میدانه هر خزانه که 150,000 بو تا که کسی که حال به خزانه بده گل ام روزانه سوج بد قرن دینه هندی پنابرت هاتین همی چادرگاه میاد بو چگرین چادرگاه عازل و حتی وقت که متگورین یا زبستان هم کنین بهاری کاریا متحده حمید تسیاج کرین حمایت امنی مواد بود درست کرین مدرسه میاد بو فکرین مراکز صحی و ام بيجين حتى سيارة يعني إسعاف البلدة مخيمات يا شو بخدمات كوبا وده خاص كده كوبو كامبا دوميز جي همان بو كامبا دوميز قال متحدة زرش مخور قال مكتبه مفوضية السامية يا شون البنابرة أزل قال مش مخور ما يوجد يعني دوميز راسين ده عندما أنجمنا بارزقا مسليت كرد هاد من دفمن قل بيوزعون طيباتية مخيمات نلوي أصلنا أزل قال مش مخور من وجودي ام پالدینکو وظایفان و برام پتر خدمت آب کنی WFP بيجم يعني خارن دتي وفكجي حتى القائم جي حتى مرة أمشي خذا كيشينش موضوع خارن WFP چونكو مسؤولية زوانة دولية أو في خارن الدنا بس الدن سر أساس السعرات الحرارية يعني كم قالك يعني وكنت بيجي يعني خارنهم بس أو حسب السعرات الحرارية كنا أما محاولة كنا كم شاين يعني أنجمن وزيران العراق قناعتي بكنا كو أبد دوميزي يعني مشمول بمباريكاريز ما وفي موازنة
ام دی خزن هری کاری وانجی کن. بشوی گشتی پنابرین کل دروانیت عراق بتایبت هجمارا و حتی چندی چی؟ يعني المهاجمار نين شكو قال لك جوانا يعني ابي تشوين حمية تشوين تو وقت دا منافذة حدودية عراقية بجواز تشوين تبدي دولة الدور بر سوريا أردن مهاجمار الدولة الدور بر بيجن سوريا أردن لبنان إيران يعني حتى مصر وانا هجمارا وانا ما هي ابي تكو تشوين دا خزا يعني بنابرية كريا الولاده كدي مثلا سوريا بس نبي خوين لبس الأمم المتحدة داخوزا بنابرية وكيل الدولة القادي حتى يعني بري ريدانت حتى فترة كيش ريدانت سوريا يعني هاد رجال بيأخذ حتى 6000 راجي بس إجماع عراقي الوري يكون نشون أبو بنابرية مثلا الأردن عن سوريا عن مصر عن يابيا يجي إقاموان يعني ما شنو يكون مقيم يلفري هين بس الدولة تم بيجين كتير أوروبي يا شمال السويد يعني يجدو صدا هزارة بترن بريطانيا يجدو صدا هزارة بترن الهولندا 52,000 يعني شرعين هاي الوراثن الدنمارك 6,000 النرويج 6,000 هر وصابة أرقام تكون سفارة داينما حكومة داينما بوان أفكسد كود رسمي وشرعي رسمي وشرعي بابت کو بردامیات چونا گنجان بو دروی ولاتی حتی بریا چند روزه که بابو بانده که مافیا ایتالیا هات دست سر کردن کو برانبر و گوه هستن هجماره که کردان 2 میلیون دلار تشته که سال ورگرم و بهرا پتروان جینا هنه ورگرتن همه هنگی و وری کفتن تواد گل و کوری گری لوان کسین کو قاچاق چیه دیکنو خلک کید بنا در و بو مصالحین خوین مادی پینگوین و يعني أبا كوري أبدية كوري هندا وزارة الدية وزارة البيجنة أمنية وزارة النفخ وزارة الدفاع حتى مالا أف هزتكو أركيوان بالستنا تخيبة يعني عراقي ونظام جاني عراق بفكر تخيبة بشكلي نهات يضبط كنا حتى بيجمع في شرش المتحدة هي دولة الاتحادية الأوروبية تنكو أف دولة بفكر بيجن مصدرا عن جدرن بو يعني هجرة وكوجبريان الشرعي عراق يكشفون دولتنا في المقدمة بل العراق شردنا بكو خلك حميش عراقي شنكو خلك عراقي قال لك جدر في العراق يعني ما قال لك سوريا حتى مالا يعني نزيك مليون هيك خلك مال سوريا 9 مليون يا الأردني يا المصري 42,000 الإيراني يعني أباش فان عراقي تكون جدر في عراقي تشمبل عراقي نفخو عراقي جاري درفت تشولي فرصات إنه حتى ملا جنجن يعني خون خارطوان برف أوروبا تشن برف رفاهيات برف مجتمعات بيشكفتي تشن يعني بوانا جراجي أبى وزارة يعني طيبة مند في تشبه كنترول السنوري العراقي بتكرن دا أمشين فيرجا بنابران كمتر لكنه تشوفوا راسي دخباري وتأثير السرحمي العراقي كده 2 مليون عراقي بوفكي تنشي دركبي حكي دولة شو تنشي بزوار جريج بركو يعني العراق إيكشون ولادنا تكو يعني خلج دركبن قصة أوروبا يتنا. نبارة رجع كل فيزا نهاية. شو كنت كأسنا 12 سال الوري حطانو كالجو فيزا. 14 سال يعني الوري بوفكي دري خسين 14 سال الورينا مشكلة أبشر من قالك شوان حتى محكمة فان دولة الاتحاد الأوروبي بريار دنكا دوار جرن أنور ناجرن بدكشن 10 سال 6 سال 7 سال أبجنا شاردن دا جي خو ممكن كنا أنجناتي إن البري زارت خويت هين قالك شو يعني حتى زمن دايك نا عربي نا كردين نظاما هند التزامات دي بوشد من دين دوري خنا حتى كون بيجين عائلة جيكبت كنا خزانة كده جيكبت كنا جن يالوي دولتي جنسية دولتي هاي ظلامي رفسكري ده دوري خن جنك وزاروكتو دي من الوري أفدي ده زرنا العراق يعني في كشة إنساني جد بيجم قالك تزام مشاكل ومشاكل هم دوی آخفنات وک هم وک پلان هم وک باشتر کردن روشا پنابران الوری هم بزاوین اوج بو وان کسین کو بین ورگرتن یان قربو کردن وان کسین کو زفرنا ناوه هری میداد شنه ما في وقتی پروژه که کو امو وزارت درو عراقی يعني مشروع کی کو چیکیم بو ابد پیشکش وان دولت اتحادیه اروپا کنه کو امتیازات توانیت مادی زیادتر لبکینه دار رغبت بود شکیم زفرنا ولاته خو ایکش وان يعني پیشنیاره و کو هر ایکی وقت دورتی خن گل حتی گل هولندا اف موضوع ما يحتوى كده مستند معي
کوار هر یکی $10,000 بدنی هک خزاندار بتا جنکاوی جی $5,000 بدنی هک ضرورت مثلا 16 سالی که متره بناری کو 2000 بدنی اوانا هک شرکات تون هب العراق استثمار بکنه شرکت خود بدنا شوی دا ما فايش زمان وان ورگرن گل ملت عراقی چه کردستان بتا یانجل عراق دی بتا ابد خواندن هی الویر خواندن خواهد تمام کن ابد نساخی هین الویر نساخی تو خواه بینه چرا سر کرن گلتش مید بوده این راسی مید بودن پشکشی که بوان دولت ها بکنه برای تو بیجم تو برسوان بوان توشا حتی مالا گلک ایجابی نبته چونکو جمارة جلكن عراقي جنين يعني الحميد دولة عالمي خلق قصفان دولتات كتا هكبين احتمال وان قربوا في رنجي بدن دي السر الموازنوان وميزان توان بتا باركي جران وقرص بتايبتي دولة الاتحاد حمي وكيد أزمة كأبوري دا يعني نشن وان تشرب كنا بلا مجدي وكو مشروع بشكش وان كنا دا بشكل دا بيجن کودانت مادی يعني باشتر بوان پنابرا پیدا بکنه لیبراسی ترکیز عمل سر وکو وزارت کوچ و کوچبران سر وین بجن زحان ناف عراقی دانه خلق عراقی هشتا حتی نکجی نزدیک 250,000 خزانت عراقی میتن یعنی پارزگیت خودشونه پارزگی دی اگر شرط فی آنجی عراقی آنجی ام بجن شگری رهابه ترکیز عمل سر چنده کوفی ناف عراقی دا بخاب خواهم وی في الرشين هلين ما أميدوارين كوبشي يعني الروش أمن العراقي باش لهاتي أكو أمن العراقي منذ الصودا شر سركنا. دين در نجمان دوسكي وزير كوچه بران حكومت عراق سپاس بو بشك در بنات ده برنامه چاپی کفتن. ولی تماشاوان برامت الفر اماتنا داویا برنامه خو توری في جاري برنامه چاپی کفتن هر شاد و بختور بن.